Whaftai. Vi ia le ali mea umalava fa mai fo ia le upotavita. This is the day that the Lord has made. Ia vi ia le ali malor se fo maua malangi mamai la wa fionga la sunga Stephen sa polu ia wa maua fo ile tato avanoa se taso tamali lo live sa o mai lava sa moa mo sona fo ia manatu. Taua tele manatu fa pene ia nga foi tu watu ma fa tu atu e mai se lava taimi nei wana nofo sa uni tatou po ai se tai o ato fia tatou ali e tau abeina tatou malo Samoa. Ya lela tu watu la mnoa lea ile susunga ya Stephen sa polu Stephen o fea mea ngai ke fea se la fanga ngai ke la live gaming ya Stephen. Ya malole soifua ya te oil faltua e fatalo fatu fo le pa ia mal malu o tato o fa fonfonga nei tu la po fea la volva angol kolope o maua mai el nei fa sala ya malole soifua. Ia o leo te talanoa tu nei show ta mai fale la titile I vai ala I le vai maunga. Malo Stephen. Ia pela mo no fai atu ile aso watu nai o le tato pokalame episode le nei o le faaleoina o lau etisi. Faaleoina lau etisi. Te tala tato pokalame ta ua tere taimi nei faaleo lau etisi. Faaleo le au te le au ngau lau etisi wa lau etisi foi. O le a fili ai se tasi o le a bea matai o le tato atunu. O le a fo le umi o kausanga ku tulai mai ai se tai pe o palemia tato atunu. Fatau sanga pe di batau sanga a Stephen. Ia mol farola e lima tau sanga o paia inga o tato watunu. Ia lima tau sanga le na o lau e tisi o le a fatula ina mai ai se tasi o le a tau abeina le tato watunu. E le o se tama mea fa apea. It's nothing small. E le o se tama mea. This is running a country. Tau aveina le malo atoa o Samoa. Ai lena o Samoa atoa foi. Ai mai se uma le lau tatou. O lo sala lau atu le lau langi atoa. Mai Samoa. Ai Stephen o le lai o le pe pai atu le aso ananafi. E mana o mia so taime te sawe fa leo ai lau etisi. Ua puk, it's limited time. Ua kele lava puk in ngi aso. E mai se futai au fa sauru ngaka ko messenger e te mana e fa leo lau etisi. Ai o te lota to time o uti Stephen. O te loa e te silafia o le ale need, the greatest need le ia ngei tato atu nui Samoa. Ia whaftai tele lava. Mor whawhesini. O le taimi nei, ea fo I. Ia o tō tele lava o tangata ua tala no watuainga uma ia nei pālota. Ona o le nei leitu. Ia, e tele lava vaenga tā ua o lea o lo wha moe iei le whai unga o le pālota nei. O e mantua mai fo. E le I mai a le leile no fo inga le na umatu nei. Ia. E o fo I le paketi al tātou malo. Ia, e le I pāsia fo. Ia, e tele lava la ia luitau o lo whea ngai mal tātou watu nuu I le taimi nei. I vaenga ese umalawai wha le leia. Ia, e mese fo I au nanga. Ai o le tūlanga pito sili on tā ua. Ia maua lo sao. Ia iei lo sao I upufai o tātou atunu. Ai mese lava e o lo whatinoina lātou pālota a wafo pena e tā ua. E lima tausanga o le a iei se no fua inga taita. Ia po ai lava e tūla I mai. Ia o lima tausanga o se mea umi fo. Ia o le nā fo. Ia ve iei lo wha moe. So o le tūlanga la le iai nei. Ia, o le mai ai o le whainga pālota. I tūla I mai po ai lava le whainga malo o le a tūla I mai. Ia o le a wha televave ia pe wha tope e foi ona toe a mata ona foi le malo e I ana po kalame whai. A wā foi le manuia lau tele o le tātou atunu.
Ia o se la ngona na i le tūlanga le ia i mnaumia le ni le mnaumia le tātou tunu taimi nei. Ina ia tūlai me se malo e a fo e toe a matanga luenga ma toe tamo fai fo le ia flow le alu le soifuanga le taimi nei o le taimi nei. Te ia fōlinga mai le wastak umatanga taunga. Il taimine fa pertali le fa un palota io se autali atu lea mo fa facile Stephen o ke loa pe on e sa no mai o pe o stack uma mia ia tele o le i sa mo taimine ono le mana mia lava sta ina ta to atunu pe on i sa noa pe on e fai mai te luana kele o le mamalo le atunu o lo i fafo. Lau te leo sina fia ina le file mu o le atunu o taimi nei. Le ai se festivale, le ai se ngulu o te iloa, o la ia le ngulu. You know, pa ele o iloa. Ele o iloa, la nofo lava tangata ia malona ia manatu. O le mela le fia Sao noa mai ai, se i whae loa mai i le tele o le lau le atunu o lo sala lau atu i atunu i fafo. I whae loa mai i le file mu o lo file mu lava sa moa e le ai se festivali. Malaya le saunga e a foi. I le taimi nei. Ia, whae se tala whataitai o le mātou i tu malo i le taimi nei. Ia, o le ai, o le alawa e tofi maali e mea uma. Te masalo po le timunga po matangi e tō whātautau mai lea lenga ngofo kakai la kou whale ma. Ai o le au te lenga lava o mea umalawa ia o nei vai taimi. Ua tele lava na maua whamtalanga ma le social media. Ino e leto iese mea, e leto e nā tiel nā vaenga. O le social media le au leo o maua mai whamtalanga. Ia te vaai atua i lunga social media i ngei lava la tau ia i Samoa. O to fi malie lava le atunu atoa tal tonu fo ele atunu atoa ia wa mantua tato tunu o se atunu kelsiano te mine o leno fo talo tato tunu mo fa mo ata ya o ena ona na file sa fa ele pre polling ia o tate va ai tu ai lunga o media outlets ma tato ele o ia se de vesi le telo i tu malo tato tunu ia fa pena e vi ai la lo fo le tua. So o tūlanga nā leia i nei ia Samoa le taimi nei. Ia, e mo i lava o lafo i vevesi mai e media mai fafo ma isi tūlanga ia. Ia, al tūlanga nā leo lo o ia i nei Samoa. O lo o tofi maali e lava mea uma. Talo tāpua ia le whaamoe mo ata iao. Ia o se si au tali atu le lau whaasili nei tā iao. O le taimi le nei le tūlanga lo ia i tato atu no taimi nei i le vote le la hape wa o ngei le whai e le vote tangata matutua ona nafi le aluana ona nafi le nga whatino le vote le mo e fo le matutua ia malato fo le o le ia mo services fo ia mena o bia ia kai peio o lau fai palota ia o lau o sunga malu o malo ia malato foi na le fai nga luenga moata o le la pe nga mo la manoa ana nafi e fatino le la to palota mo mo le na i ofisa o le au leo yes a me se ofisa na ta ua tele ma ya me se foi le ofisa falma i me fa pena o tangata o lo fai nga luenga na o mia so ani le mo ata ia le fa mo i le aso lulu nafi le na wi loa ia Stephen ia i le taimi nei te mai time ofisa leo o te loa tua pisia o latou wa o te loa e fasala lau watu latou i le ese leo tu ainga o ese leo fale paluta o la sau silisila ia i le tu wa te mai time mali leo taimi nei ia te tatonu wana e tele so i loa i le tūlanga pat ia te aua ia o te tatonu leo wa well organized ia le ofisa le malo i tūlanga uma lava a wafo i le
le matai tuina o le whainga pālota le tātou tunu, ia wau mea masani lava ia. Le mawhai foi ona alofia le ia tangata foi e lau so bitu la fono ma e fuwhaini me le anga ia le pālota. Ia lei laua o te taltonu o tā pena le lei ia malu o le malo mo tūlanga whapea. Ia e le ngata foi lea. O le wha ia maua se whainga pālota fi le mu. O le angana na o le iai o malu o le malo I mea umalawa so soani ai foi ia foi ia lim fai pule o I tu malo taitas e so soani ngā luenga fai tele. O mea nei. Ia o tātou tunu I Samoa. O le hawa whata lava luana. O ele sa tunu ele pe o tātou I pālangi po atunu I mama. O tātou tunu e ia le hawa whata. So soani fo I lisi Samoa. Ia o se au tali atu lea. Pena e no mai tango to na I le fesili mua le na whai atu. O le ale greatest need le iai nei tātou nei Samoa. Bela o America, greatest need in America o le homelessness, ma le economy. Ma le economy, I know economy e mga mia ke le so o se tukainga malo o le a ila o ya wa o le termine o kako episode o kako voice your opinion. Voice your tisi. Ka un fa leo e tisi. Ila o lava la e tisi. La oe lava la e tisi, what qualifications, what qualities o lo eva aia I se tai e o no mea e to e whaafoi e to e solvinga le issue le of the greatest need in Samoa. E whaftai mo le whaafsili. I le taimi nei luana. E le to e matela inga le tele o whawhitau li o lo tūla I mai. Ia ai, o whawhitau li mo mua le lui taimu mua le iei nei, pena e saunoa. O le tauntal soifuanga. O le tauntal soifuanga I nei Samoa. Ia, e a fo e tele a whaino le tūlanga lea. Pe a whaapea wale a fōringa e le tō tele o le mamalu le atunu ia a mi se lava tūlanga I mea tau mafa. Le ngata I mea tau mafa. Ia a mi se fo I o services. Services ia e tau wha le leia. A pe o le tūlanga na, o le tato economy I ngei Samoa e ao ona to e wha le leia ma back to normal I tūlanga sa masa ngai. I tūlanga vola nei, a whape o oi o tangata whai, o tangata o lela kasla o vote I le pālota le. E awa ona e tilo. E a foi ona e sa ili ma e tō manatu. I whalau I loa o uma ona whalau I loa e vaenga taitasi uma. E pēna sila fia foi. Ia, mo silia ma le lua I tolu vai aso talu ona whai a road shows a vaenga taitasi. Ia o te masalo e le to ia I lava se Samoa I nei ia o ele o malama I ana vatau ma manifestos a pati taitasi. Ai o le avanoa le leila I le tangata e a foi. E tilo le lei ai. Po ai e iai le manifesto e mwhai ona tali I mana onga uma o tangata. Awa o le temi nei. Ia o lea lava e whaalawi loa. E tofu al pati la tau ia malana whaalawi loa. Ina ia mawhai ona tō singa atua ia tangata pālota. I le tūlanga fo o la iai. E hao fo I ona tato tilo. E tā ua fo I le whaenga le hao fo I tato tilo I reputation so le pāki. Ma tato tilo I le fo I le overall o le pāki. Pe e mawhai o na whaatino ia lato manifesto si ma lato anavatau o lisi vaenga na wa isi sila I taimi nei e fai asinga ke kele o tupe ia wa afa paki e sosoni I tato tunu a mai se ia tangata lau tele e afo o fesili na tu mai tangata pe afa pe o el tangata palo te fesili e tau nu me ia pe e mawhai foi on sustain ia whasala launga nei mo next 5 years. A o ai foi.
o ai fo ile malo they have the capability e mafai ona fatau nu me ia o tu langa na e tu wala i tangata palota al vaenga na e faiela na filifilinga ai ta ua tele vaenga ia ai mise level tato economy it's a must i so se atu nu ala langi ia o le economy level me pitosili au wa apa ule e tu langa i le economy le atu nu ia e sile fia e safa uma tangata uma e le ngata i so se tu ai ngata lava tu sa lava pe ingi au tu pepe a po le atu langa ia ai a le anga le economy ia e safa tangata ia ole tu langa na luana ola lea tilo tu langa le ia taimi nei ia palota le tangata molona sila fia e te leo le afainga le ua ia il tato atunu ai e ole a ngao lau palota malau e kisi e fatu lai mai ai se fainga malo e afo e ao ona tali mana onga o leo mana o mia il tato atunu Pe yon e sau no mai Stephen Sapolu il fasili to nai te leo le faina lo ye la tunu of course tato tai ia ai mai se fo yo te leo ainga wa besi le po ai e votai po la fai po sa fai po ai lamba le a nisi a faina lo e sila ti ai e ta tau o le ili tangata o le a ili taitai o le atu mai beside ili economy e fasosoani mo aso uma beside ili tau o metotino e fasosoani ai mai se lava aso uma mo ai Faftai mo fafsili luana ole tu langa le ye nei ole si pafitau li tele le wa tangia mai atonu fo sila fia wa o tou o media sa o tu langa le ye nei wa tele wa faia singa kele ole vevesi o lava tonu ainga ia tu langa ia ona wa ese manatu ese foi manatu ma ese vaenga fa au fai e lango e tato watu ia wa tama fai lava tangata e si lunga langa ia pati ia malo ia without knowing le afo ile tulanga le wa ia nei walu fa solo ato ia fa mtalanga wa ele ngata fo i nei Samoa ia fa pena fo i mai atu no mau i e o lo lango inga le vaenga ma le vaenga ia te taltonu ta si le vaenga te tau ona titilo ye i le fainga malo ma nisi o la ataita i el tato fainga malo pe atu lai mai ia mawal to fi mali o tato atu nu ia awa o me tonu lava me sa o lava ele ai se fai ona fa mali inga se fina ngalo se tangata na ole nganga ole tu ai mafai ona musu ina le tangata ma wai file mo tato awa this is one of the greatest downfall so se atu ma ale ai se auta singa le atu ma le ai se file muito tono se atu yeah, it's going to create a lot of issues and problems. Ito tomo le tunu sa tunu. Ya le mo se to fi mali o le tunu mo se afo se longo tas se loto ngata stasio tato wat. So it's going to be a challenge mole afo mo se malo la vetula mai le tulanga le. Ai e tatalo ia mo al file mo al tato tunu. Besides the economy, pe o le issue lea, ia toe maua le file mu si o tātou tunu. O ia maua fo le malilie, o ai lava e tūlai mai, ia tātou malilie, tātou onsai. E a fo e lango le malo o le atūlai mai. Awa e se foi le taimi nei, a tūlai mai foi po ai lava le pāti e tūlai mai. Ia o te masalo foi o la atele la opposition. Ele ngata i totono le palemena o fafo ia o le matua tele lava la oppositions le la
Yo sia wa vai inga ni ta ao luana. Stephen Sapolu e mawhai ona whai mai sau noa mai e mai se lava I le lao le mamalo le atunu o loo I fafo encourage ai la ko ke Lord ke le fo o lao le atunu o lo I fafo lo fai sina le o nofo ia te nofo le te mine le mo I lava le mau fi le mu a le o ala no fo I fafo a me e sau noa mai le mau fi le mu I Samoa e fai ma encourage mo I la tau o lo I fafo. Ia fafo tai lava. O me mo mua, ia ele ao ia lau kuata ma fai ngā, sila fia fo el tātou tunu, pe o nā upu. E tātonu, e pe ano fai atu. O le tātou tunu e mna o mia lava le file mu. E maua le file mu pe iele nganga o le tua musu ina le tangata, pe ano fai atu. Ele mawhai lava e seisi. Nobody can change your perspective. Nobody can change the way you think, the way you talk, the way you do anything. But the only thing is, ia mana tua tātou po pe te nofo I fafo, pe te nofo I nei Samoa. O Samoa e telea o tangata. E telea o tangata. E o tātou ainga I fafo, e fo I o tātou ainga I nei Samoa. Ai tūlanga lātou I el polkiki. I tātia el polkiki. Ia te o, I do understand the passions o tangata e lango lātou vaenga whaupuwhai. But I don't support the fact that they'll go beyond I support I kuinga tūlanga la lewa I nei ua whelafo I upu ma whamtalanga ma tūlanga fo I le whaaleanga I lisio uso a tangata. I don't support that. Ia te au lava ia. E tā ua umawhina ngalo tangata. This is one thing e au ona whata au e tangata uma. Pe se lo whina ngalo, pe se lo manatu. O lo wa manatu e te tau ai so sisi ona whata aua. E tā ua umawhina ngalo tangata. A mailo se tūlanga foi le wa mata ona soli vata puia le I tūlanga ia wa tutupu nei a mise I lunga o social media. Ia, o te taltonu la. E le whapena al tūlanga ia pe no whai atu le amatanga la wal tātou watu nu. E iei lava le ava whata. E iei fo e whaalele. E iei fo I mai tau. Ia a le tūlanga lava ia. O le polkiki. E pe no whai. E umalolva le tātou e kisi atai au. Ia tātou toi fo ia leo tātou I whai tātou ngā luenga ma tātou me masa miai. Ai o la fai polkiki tātou ia wala tātou lea fo I o le tātou lea luenga. E o tātou whaatino. Ia e le eila se taimi o la mai mau I fua le taimi o le tangata ia e toi whaalu I fua le tulou a whaalu I fua le savili ia. Ia ala wo ai ia la polkiki tātou e whai ai ala tātou ngā luenga. O le tātou ngā luenga o le tau whai Jesu e se wala manui o tātou. Wala manui o tātou tunu. O la ua ulea tatonunga. Ai I pēno whai atu. E ngā sina tualalo lava. Ia mau uma e tātou le file mu o tātou loto. Mau o mafo e tātou ia le onsai. E le se me whai ngofia o e se foi nei vai tau. Ia e tatalo lava ai mai se ia tuina por kalame fa pe nei ma fasa longa pe e au ngā tele e fala wilo ele manatu o tātou. Mai ia te aua ia you gotta have the respect I finangalo falia I se awala e afo e mawhai ai ona mawal file mu o lea sosoni atu I lau whaafsili Mana ia whaasoa malo Christina Polu. Mana ia whaafitai whaatasi mai talua inga luenga te o kila ma tele lava I lātou o lo I lunga tato po kalame. Mana ia o Samoa lo file mu lava e peo saunua I aile susunga I ia Stephen o peo na saunua la le sunga Stephen e lea o I lea
e lea o ia e la puata mawhainga, ia e peila mana whai mai le tusi e tāpita, tusi pa ia, we got to pray for our leaders. Po ai lava tū mai, you have got to pray for our leaders, and we got to be careful with our mouth because we can tear people down with our mouth. That's absolutely. There's only two things we can do with our mouth. Either we tear people down or we build them up. And the Bible says we gotta pray for our leaders. Support and mercy level tatu talo. Talo. If you so anya what terminate okay loa la ia lesio la file mu. Ia lesio la frustrate le kai mingi po le are tu la le au mai ai sau fau tuanga muri ona leo telo atu bo umi ke kai mi le wo kango ave mai mo la vai Stephen sau fau tuanga muri and I tell you WhatsApp o kalame Stephen I maise lavan tangata sia tato atu no o lo isa mo lo fa pe for you na my Christian Paul o lo file mu me mai sa mo ile lo file e fautua mai sa fautua mai mo la to o le o lo run le time nei le candidates ai mai se foi o la to o lo faila to vote became nei faftai tu lava faftai mo le ava no ai mo le foi faftai ia te o fautua tu sai mal le ava no ta ua ia te lava ia se tu ala lo lava ma fautua talo fo i ta i tatu atunu ia mo le nganga o le tua fai malu faiva awa o lato e ta i tatu atunu o lato o i lava la atu la i mai o lato e ta i tatu atunu mo le lisi lima tausanga talo fo i tatu atunu ma lo sauni atu e kas la to vota au pe faia la to palo ia pe na faia o le ia tau ai o tangata me pito sili len ta ua fai le filinga tangata ia e pe on fai mai e fo isi vaenga ia fili mal poto fili mal tamai mantua e lima tausanga o lau fai unha fai le la fai ta au, which is very important because this is the only time il tato palota e fai eso tato leo. Actually we have a saying po ai tangata tu lai mai po ai tangata tau te mana o e taita iel tato watu. This is the only time ia tato mantua foi e lima tausanga o la fai el taita inga lea ia a malonga fai tato vota ia nga koe sa o leo tato ia tato nofo my results mata whaanga ioi po ai o le ataita ia tato tunu al talo na ia mau al tato e le ngata al tato atunu nei sa moa ia e whapena fo ia i lato umalo papa aoma ma fio ia tunu mamao e pena fai atu la whamtalanga momua ta ua tele e o tato ainga lava lo ia tunu mamao ta ua le lato sao e le ai lava se tangata soifua le nei o langa e le ta ua son sao pe la titi pe tele a o lo sao e fai tonu yo ainga i nei o lo sao na le tato atunu ia lo fangia le tua tato fai whamoe a tai au whamanue i tai uma e me so lato o le a sao ni atu mole fai ngā whiwhilinga tai au ia whamanue foi le tua le pa ia man mamalo le tato le lau tato atunu a toa e amata mai lava i tupu tamali se yo mai sunga i whawhiangai ngā mwhalitua ia e me se foi le lo le tato atunu ia o se au whamata ia lo fangia foi le tua ia te o le whalitua ia mau foi le malosi la altino e whaasisili le nganga ua foi lau tautua i si o tato atunu e ala mai le whaatalanoina ia e amata foi si au por kalame ia o lau ia lo whaanga atu i mō tangata umalavo si o tato atunu i nei aso ia soifua Stephen o Stephen o kuale leia o le pese ka nge o Stephen o ia foi he's a musician Stephen o le ale band le ia nge o a Stephen i Samoa
Ia, ole sau le whaile le vaenga a le Soles Band. Ia, taimi nei. Se ko, ngai se ko page lunga le, I know ko kiro kakale e Facebook, e lunga le YouTube, o ngai e le sko wha lai loa I lunga le media. Yes, ola ye le page ale Soles Band I lunga ole page. Ia al taimi nei ole malolo mai le file. Sei ole fo ye ngai because I have to work in my own studio stuff. And ole fo la e ka set up le page ale studio la ko e fo e fo ina nisi fuanga mo me o fasalonga fo. I Stephen a pe mana mia se sile haya inga la band o le an wani aya inga o le a se aya inga sa wona pe richa ku yake o e pe richa ku fo ile Soles Band. E a ho o la lava ye le page ale Soles Band on the Facebook page. And la ia la to la e handling ia bookings ma tulanga hoi I tutoninga ole faili o la to man la ia le vanga al Soles Band o la to nga la handling o male tu na. But you can find all the information lunga le band lunga le Facebook page le band, even the phone numbers. Lunga Facebook if you mana mia nisi information or Soles Band for Stephen Foy, you reach out to us the Champs of the South Pacific e pe lava no fa yatu time. Yes, I will. Time to na ole episode le nei o fale o ina la we tisi. Voice your tisi, voice your opinion pe lava na sa no mai le sunga ya Stephen Paule nei o le timely ke ave fai ai la we tisi e lima kausanga I made hey think you got to pray about your kisi po wai be the best man wins po wai le ala tau kai ka ia ka ko malo lima kausanga. This is nothing small. This is a whole country that we're talking about, not just the whole country, but ko mai sala lau solo la langi atoa. Ia perfile mu le li todo tato atunu ai mai se foi tato o sala lau solo le nei atunu ai ia tato tatalo pia mo tato tai ia Stephen era to watu te mulmuli le nei ia le la ko kikia papa me se me Stephen over time. Yeah. Tale le tu ia o le ala vai fai amoso ia ngai fakauka ngai sa mo timu ngai o timsalo timu no fa manuianga ia lo patele le au falongolongo o tato atunu ia tunu mau ia fa pena fosi o tato atunu nei sa mo ia mo se fai nga palota manuia mal file mu atonu o tu la stona ia o ye pepe au foi o la aftangis. Stephen manuia le aso manuia le aso e tai pe la bona o fai atu a Stephen ali tu tato ele tu sa foi pete sa lunga ka ko episode te fautua as an encourage ia tatu tangata le se me o iai pe o se sunga ia Stephen ninga sau no mai sau encourage ka ko e mai se foi tatu atunu e ke sau foi gaming encourage ka ko tangata tatu atunu ia fa so foi na loa o le aso le ngai o kwa pisi ka ko pokala me le aso ngai we have two more tata nuanga nei aso reach my if you want to be a part of this episode. Ya manuia laso la sunga Stephen manuia fa songa Samoa. Ya manuia